War ka Batesi TV. Ka undi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kamairang Zone Cricket Association haka kandri teri Kuala Lingkod arja pendriau dalam penhak perdana ia akan lempung ilekai kriket belatip muka first Mairang Zone Cricket Tournament arja pendriau bala pelong kerpang nak bentaki kena ki bahapo kakat sonsnem kerta kentai bat chenrang haka ji ilekai final jongki kena kentai under 15 ka Hurricane Junior kala yo ban khori ka nam la adu dak ba peliem ya kaya Chaprang Junior dan Ri Weekend. Apa pai syaki kena shenrang pat ka Hurricane Junior. Kalau Korea ka nam la adu dak ba pelim ya kaya Chaprang Junior da Weekend. Umewan penkemen marbanyang naga Hurricane udah noi lekai blala bani lekai bha kene gesngi dak ba kamai khat kendairan bat khor live weekend. Hakini gesngi penkon udaman bha nongken ri bat ka Sani Shah marbanyang. Kila yo pediang ya ka kusnam kom ki noi lekai ki bala kamai bon run hakini ka tournament kat ba Simon Singh Korba bat kada I lahun laurenyang kila yo pediang ya ka kusnam kom ki noi lekai ki bala yo pan khor bon ki weekend shu ka Zubia ila Grace Korba newsnam kala yo pediang ya ka kusnam youngest player nak kalian kikin thai kat bau name Bandan Bok Renja Andreus nam kerta bat LD Hyamlang Korba Andreus nam kerta kila yo pediang ya ka kusnam youngest player nak kalian kikena shenrang ya kini ke tournament lawan ban penhak perdado presiden ke District Sports Association ke Eastern West Khasiels District ubah Lambok Nongrang haka jinga dan lang ubah Lasbon Mertong EDC ke Eastern West Khasiels District di nongkit kam bagi dekat jongki Cricket Association berper ki berdana pok ke district. Come on, Dad! Come on, Dad! Hey, boleh! Come on, Dad! Come on, Badon! Come on, Simon! Shot! Run! Di Malaysia pun nak kebenta kini ki teams bro Southly Hurricanes bat ya Chaprang ki bala boys ya ke final bat bala job ya ke final haga ni ke sngi haga ni ke final match kedai ke Hurricanes bro Atli mo bat kentai bat shenrang nak kebenta ke under 15 tenga yoi ya kini ki kena samla kentai bat shenrang kena ke badang red mau po katsan snem kidon ru under 12 berang kam kena ke besim metalang but ya ke interest ke pipi don ling bagi jingil kai cricket kumbalong di Lasbon ba ke jingil kai cricket kadai ke wei de ke jingil kai ke pau bha hagari India ke jongi haga bagi stadium ke shlei abagi jingil kai cricket kidon hagani ke ri India ke jongi handai hagani ke jela ke jongi ngidang duna bha bangila aban sei ya ki cricket players ki bala aban long kita ki nongile ka cricket ki bapau haga state bat ki banyo aban rongru aki club
kibapau hapo jogeri India ke jongi namar katangi dang don kamban sara ikibakum kini ki hap ki barit ki jongi ba ling ba kasap ba talent ga baki ki don kinla ya gaban penpau perthai ledi bat banlong chi sien ga sngi kinong ile kai cricket ki bala ban represent ya ga state ke jongi ban ngi kimilen ti ba po ni ga district ke jongi baro ki sports discipline ki de bandon bat ngidon ni ga thong mangila ban sei ya ki khna samla ki jongi ki badon shisha ya ka sap agi jingile kai sports ki baper ki don nang ni po mairang ge jongi ki nongile kai cricket ki blayo ai ban mi khmat e ga state bat ke ka ba ngingi kendu iki ngi kli ki kalong ba ki don bhai ki jing sutanat hagani ge jile kai cricket bat ka daw ba kalong namar ba ka pisa ka rung man la ka por haga account ka jongki bat ke jile kai cricket ke de ka wei na ki jingile kai pogri India ka jongi ka ba he apha ka jing siu tela da kwa ban long crore pati kan mau bu e ka thong ka jong pi ba shi sin ka sngi ngan long uklur nongile kai cricket na po ka jala ka jongi ni ka dong ka than ka jongi bat ki nongile kai cricket berubur ki don ni ka pisar ki spa crore bat ki hajar crore tang limba ka sap ka talent ka baki ki don mangi kibilen ti bagi kena ki jongi ru shi sin ka sngi kin sami ki bakum kita la pidon ni ka thong man practice haga jile kai cricket ke jong pi na ko ka por sha ko ka por bat ni kibilen tiru ba lingba ka district cricket association kan la ban organize pa iki tournament gi ba pher kanang bagi kena ke badon ni kan interest ke cricket kin yo ai ko ban shim menta kumbal organize ya kan ni ka mairang zone cricket tournament mentau snem tingi ai ke jingkershan ya ka ni ka mairang zone ke jongiru ko bala ban organize ya kan ni ka tournament tegum si benta ban don bentalem bat phi kum ka zone jogani ka mairang zone ngan saai ke donation ke berit ke jonga kat bala isnei na ka jingi don bentalem bat phi hakani ka tournament tekermen mengen seni kendu aki weipat hagen ta zone bat leng bagani kan ta zone lesi kini champion team in la bani chimta bani le kai bha bat long ke champion hapo jogani kan ta zone